Reka rero tubifurize ikaze abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo. Turaherukana mbagezaho amakuru yihutirwa, amakuru y'imirwano, amakuru y'ibiri kubera ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi cyane rwose ko ahangaha ku Intare Official ari hahandi tubagezaho uko ibintu byitwaye, diplomasi na politike uko bimeze, imirwano ikomeje guhanganisha umutwe wa Alliance Fleuve Congo urwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urwanya iriya mitwe yose y'abicanyi irimo FDLR n'indi mitwe myinshi ifatanya na leta ya Kinshasa mu kwica abaturage, mu gutera mu kurasa abaturage no gukora ibindi bikorwa byinshi bibangamira abaturage, ndetse no gukomeza kwiba ingengabitekerezo yo kwica no kwibasira ubwoko bumwe na bumwe. Ni Clever Bemba rero nkuko mubyumva, ndabakunda cyane, ariko mbwira abatari bakora subscribe ahangaha ku Ntare Official, mukore subscribe kandi ibiganiro byacu mu bisharinge, ndetse munabwire n'abandi ko nahandi mwasanga amakuru y'umwimerere, aho mutasanga andi makuru ni ahangaha rwose musanga amakuru nyayo ni ku Ntare Official. Ndaje rero mbazaniye amakuru agiye atandukanye. Nubwo imirwano yari ikomeye, ibisasu bikomeje guturika mu nkengero za Skwima. Ibingibi turaza tubirebere hamwe, turebe uko byitwaye, uburyo Intare za Sarambwe babashije gukora indi operasiyo ikaze, operasiyo y'umuriro, operasiyo yatangiye saa 2 za nijoro kugeza amagingo ngaya ubundi ikaba ikirimo. Ino operasiyo ivuze iki? Intare za Sarambwe se zishaka kugira ngo zihorere abaturage bakomeje kwicwa n'amadrone. Turaza turebere hamwe ibyo leta ya Kinshasa, leta y'u Burundi ivuga ko yabashije kwica abasirikare ba 23 hariya kuri polo ya Karundu. Byaba ari ukuri cyangwa ko ari ukwikina nk'uko Wazalendo bakomeje kujya bikina, bakavuga abofisiye benshi bagiye bica kandi bakaba bakiriho. Rwitsankuku imirwano irakomeye, utundi duce turi hafi ya Rwitsankuku twabashije kwigarurirwa n'Intare za Sarambwe afatanyije n'Amadubu. Ijambo Intare za Sarambwe rimba mu kanwa cyane, ariko ndabakunda cyane, niyo mpamvu wenda nshobora kuba iri jambo buri kanya ndivuga. Intare za Sarambwe aho ziri zose ndazisuhuje, reka nsuhuze Utugara. Ariko Utugara rero numvisha ari umukobwa uri kuvuga, umwe namubonaga ari guhobera abantu hariya za kuri za Rusizi, numvisha avuga ngo nawe nakagara original. Ya bintu koko nibyo kwigamba koko mwogaye kamwe, umuntu akagenda ubungubu ngende mvuye ngo ndi Ikigarasha original, ngo ndi umupinga yo original, Bemba ngende mvuge ngo ndakagara original. Ubuse mba ntaniye hamwe n'intera hamwe, ubuse mba ntaniye he na Inyasi wica abaturage, ubuse mba ntaniye he na Dominique Ndaruhutse, ubuse hari icyo mba ndushije Masunzu, ubuse imba ntaniye he na bariya bose bariya bariya ba FDLR ba Rumuri ba Omega n'abandi. Wa mukobwa we koko, iri jambo ryaragucitse cyangwa byagenze gute? None se waba wari wihishe mu bantu koko kandi uri umugambanyi? Ibingibi nta nubwo mbitindaho ngewe, reka nikomereze ibyanjye. Ariko Utugara hari igihe wenda abantu bavuga bahubutse bakabiterwa n'umujinya, bakabiterwa n'iki, ariko rwose tuye tugerageza kumanza twashira mu inyungurabwenge ibyo tugiye kuvuga. Reka mbagira inama, ku isi abantu bose barakosa kandi nta cyaha kitababarirwa, sibyo? Ushobora no gusaba imbabazi ukazihabwa, ukavuga ati je retire la parole, ukaretira ibyo wavuze. Ntabwo ari ibyo rero bigiye kundaza inshinga, reka niyizire. Ariko nanashimira maire de la ville Katembo, nkanashimira Desire Ngabo umwungirije. Bari gukora ibikorwa pe, tuye tunashima rwose ibikorwa bari gukora muri uno mujyi wa Goma, umujyi utagira banke. Ikibuga cy'indege kirahagaze, polo ya hariya niyo twavuga iri gukora activity, ariko ukabona ko umujyi bari kuwugira umujyi mwiza. Vraiment Alliance Fleuve Congo
ibikorwa byanyu birigaragaza rwose. Cyo tuvugisha ukuri, ibikorwa birigaragaza. Kuwa mbere tariki 12 Mutarama n'ukwezi kwa mbere, abayobozi barenga 800 b'abaturage baturutse mu turere tugenzurwa na Alliance Fleuve Congo twa Rucuro, Rubero, Nyiragongo, Masisi ndetse n'igice cya Walikare bitabiriye inama y'abayobozi bakuru ba Alliance Fleuve Congo 23 mu nzu ndangamurage ya Himbi, icyicaro cya guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23. Muri ibyo biganiro umuhuzabikorwa wa politike wa Alliance Fleuve Congo 23 Colonel Nanga yavuze ko ibibazo cy'umutekano muke cyashize muri utwo turere bagenzura. Yavuze ko ihohoterwa yise ko ryakorwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryarangiye. Avuga ko umutekano wifashe neza mu turere tugenzurwa na Alliance Fleuve Congo bitewe n'ingabo n'abapolisi b'impinduramatwara bifashijwemo n'abayobozi b'inzego z'ibanze bashyizeho. Niba ibingibi ari ukubeshya, abaturage bari mu bice birimo M23 bazabihakana bavuga ati hano bimeze gutya na gutya, muri comment ndaza kubibona. Ariko icyo nemera cyo nuko habayeho impinduka, namanje nashima. Ndanagaya nubwo ngiye kuza mu mirwano hariya hafi ya za Swima. Mwitegure mukanya rwose, nimujye kure babwira uko byitwaye hariya hafi ya za Swima ndetse na za Rwitsa nkuko. Aha, uriya muhuzabikorwa Colonel Nanga yavuze ko ihohoterwa yise ko ryakorwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryahagaze mu bice bikontororwa na Alliance Fleuve Congo kubera igisirikare n'igipolisi bifite gahunda. Yatangaje kandi ko 2026 uzaba umwaka utajenjetse, ahamagarira abayobozi b'amahanga kureka abaturage ba Congo babahungiye uko babemerera gusubira mu karere kabo. Ku ruhande rwe umuhuzabikorwa wa gisirikari coordinateur militaire wa Alliance Fleuve Congo General Major Sultan Makenga Emmanuel, respect mon general, yasabye abaturage kubana neza, yamagana ivangura ry'amoko no guhezwa. Avuga ko ari ibintu by'amacakubiri yakoreshejwe na leta ya Kinshasa. Aboneraho no guhamagarira urubyiruko rwiyunga ku gisirikare, rugomba kwiyunga ku gisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23. Anabwira iriya abagiye mu mitwe yitwaje intwaro kuvayo, muranyumva, bakavayo bakaza bagafatanya n'abandi kubaka igihugu cyabo, bakaza bagafatanya n'abandi kurwanya bwa butegetsi bubi bwa Kinshasa. Murakagira inka n'amata ku ruhimbi muragatunga. Nicyo mbifurije abari mu mpinduramatwara mwese, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha we, iwubahe kandi ikomeze ibarinde. Imana ihe umugisha abari mu mpinduramatwara bari muri guverinoma Kinshasa bacecetse biturukanye naho bari, kandi Imana ikomeze ibarinde. Hari icyo navuze aho ngaho, reka nisimbukire rero imvahangaha nigire ku mirwano. Ibintu byakomeje gukara, ibintu byakomeje gukomera. Igisirikare cya FARDC kikomeje kuraswa, ndetse hariya muri Swima bari guhunga, amabombe yabarimbuye. Katwikomereze rero bantu banjye, nibutse ko ndi umugaturika ariko yomba padiri we. Imirwano itoroshye yabereye hariya saa 2 za nijoro. Ubwo abasirikari ba FARDC bari ni gitamaduni se oya, ariko kitamaduni bari mu biganiro byabo bya saa 2 za nijoro, batangiye gupanga patrouille. Saa 2 n'igice zigeze bagiye kuva bumva inkuba, abana bagiye barabitegura neza ku misozi iyo 23 yari irimo. Iravuga ati aba baginga
baje bayica abaturage hariya muri Uvira. Reka tubereke ko turi maso noneho ko ari twebwe koko tubafite ndetse ko twababembereje dushaka twabakoramo. Fasha intare za Sarambwe zensitara icyo bita mota, zensitara icyo bita gatiwusha. Baravuga ati tugiye kubanyaho ku buryo n'izo drone ewane bitazongera kumvikana, n'izo drone zanyu muragenda mukabyibagirwa mwogahambwamo. Abatipe barabacunga, babandi nabo muri defense batangira baririmba za ndirimbo zabo, bararirimba. Intare za Sarambwe ziri kubaviza, bagiye kumva bumva inkuba ucika ukuguru kujyana n'ukuboko, ukuboko kujyana n'umutwe, wacwicitse ku icumu muri yo company. Yagiye ari gukuramo imyenda ari kureba niba naho ibombe yaba yihishe mu myenda. Amakuru avuga ko abaturage bagiye babona abasirikari ba FARDC bari kwirukanka bambaye ubusa. Ibaze kwambara ubusa rugiye kuri patrouille, nta mbunda ujyanye, nta toroshi, bamwe noneho bahita barwara mu mutwe ngo bahise basara, bahise baba basazi. Urumva icyo kintu ukuntu cyari gikaze, baratumuka. Amadefense rero yarari inyuma, uri kwerekera Swima. Murabizi ko ari operation mama 23 yamanje yakorera hariya, iramanza irabaturubura babacanshuro bari baje ngo n'abacanshuro baguye hariya bo muri Isiraheli, ngo be baravuye muri Isiraheli muri kurwana na za Palestina n'ibikite namuje guca inshuro. Yabavugaga ngo cyakora ngo abarusiya bo muri nibari za Blackwater zanani za Wagner ngo baraje, byo twaje gusanga ko babandi bari baraje barabo bari muri bira bihugu nabyo by'iyo ngiyo, ariko abo muri Isiraheli nabo baciwe imitwe muri bya bitero byakozwe operation Aredi Intare za Sarambwe zakoze. Babandi rero nabo batumutwe bumvisha ibyo bombe, barebye ukuntu defense zihiye, barebye uburyo hatwitswe, nabo batangira kugengura. Baravuga ati ruriya abandi rutatwibagiwe, ubu ngubu kuviri yitwitswe, kigiye gukurikiraho n'izino zacu. Nabo baragengura, basa no bafata umuhanda wa Swima mu masayine za ninjoro, ariko baragenda bakaba mu busozi. Noneho batangira nabo kohereza amabombe avegrema bayakisha hejuru kugira ngo ajye ahari defense z'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zitina ngo tubasubiza sha, ati twebwe turwana kinyamwuga, ntabwo turwana ikintuza nk'iki ngiki cyanyu. Wazalendo rero ariko bose nyambita ngo ni Wazalendo. FARDC muri iki gitondo zatinye gusubira muri ya defense y'intare za Sarambwe zabacucumiyemo, bahatinye pe kuyara ni nabi ngo bahatinye. Bavuze bati ibintu bihiye nabi nagwa ahantu twapfa kuhasubira, dushobora kugeramo tugasanga intare zabashije kugeramo, ugasanga bitubereye nabi, ugasanga ibintu birahindutse. None reka turindire, tuzaba tugenda, tuzaba tujya kureba uko byitwaye. Nabariya nabo bari abantu. Murumva yuko FARDC yakomeje gutinya rwose kuba yasubirayo, ndetse noneho baza kugira ikibazo cy'abari bari hariya benshi babashije kugira ikibazo cya toroma, barwaye mu mutwe. Ariko mana yanjye abantu barabeshya, ngo bya bitero ngo FARDC ngo yabashije gukorera hariya ikoresheje indege, ngo bya birimo ngo na Joseph Kabila, ngo reka mbivuga mu byumve, ngo bino ngo byanditswe ngo yitwa Willy Frank Ngeleka, ko uyu nguyu n'uwa hehe koko. Ngo selon certaines discrétions, l'ancien président Joseph Kabila était dans la réunion stratégique d'une éventuelle attaque planifiée contre le pays aujourd'hui le 14 janvier 2026 à 14h avec l'M23 lorsque les drones CH4 de la FARDC ont frappé la position de M23 FC dans une salle, donc position dans une salle de réunion,
position de terroriste niko yabivuze ngo DM23 FC dans une salle de réunion située au port de Kalundu. Plusieurs soldats M23 tués, dégâts matériels graves constants à suivre. Wiri Frank Ngeleka activité de changement. Toka pare mujinga. Uyu nguyu we ni bya bindi byo kubeshya. Urumva ko barahimba ibinyoma byabo. Reka manze narangizira operation ndaza ngaruke kuri ibi ngibi. Ndaza migaruka kugira ngo mubone ukuri kwabyo. Ibi ngibi bari kuvuga muraza mwibonere ukuri mwoga hekamwe. Bantu bacu muraza mwibonere ukuri kose. Iki ngiki ni ikinyoma cyambaye ubusa, ikinyoma kigeretse ku kindi. Noneho batinye kongera kugaruka muri iyo misozi kuko intare za Sarambwe zisa naho ziri kwa advancinga zijya muri ya misozi zimaze gukubitiramo izo za Wazalendu, zimaze gukubitiramo izo za FARDC, bamaze gukubitiramo izo za FDNB. Kugeza amagingo yangaya umubare w'abakatanyama baguye muri icyo gitero ntabwo uramenyekana, ariko ngo ni benshi ngo kuko ngo harimo abasirikare bagera nko mu 120 ba FARDC. Umubare w'abaguyemo ntabwo uramenyekana kugeza amagingo yangaya. Turakomeza dukurikirane nge Clever Bemba, igihe tuza kubimenya rwose ndababwira ati umubare umaze kumenyekana w'abaguye hariya. Sibyo? Muri tayari ndaza kwibabwira. Muremeye ndaza kwibabwira rwose. Nemeze ko ndibuze kubibabwira bantu mukunda Intare Official. Radio Kapise noneho yatangaje ikira ngo General William Yakutumba ex General Makanakika Kasimbira John ex General Ngoma Nzito parafunzwe se. Objectif libération de Bukavu, Uvira, Goma, Minembwe etc. Akasesha murimbwa. Bo abangaba bo nago nyendera ku byabo ni bya binyamakuru byabo baba bari kwandika. Unabona ko nubundi ariko se nanuza nayo nanuza nayo na Okapi koko. Okapi nayo nayikandika Okapi koko. Okapi namwe koko mujya gushyiraho ibintu ku binyamakuru byanyu bitagira gahunda koko. Mana y'isi n'ijuru murababaje ariko Imana ije ibababarira kuko nta kundi rwose. Angaha noneho bya bitero byabereye hariya uko byaje kugenda, hari amakuru yaje gutangwa babesha bavuga ko intare za Sarambwe zaba ziri ahantu hariho irani restaurant yitwa ngo Blue Cat. Noneho bituma Uburundi buvuga biti bishoboka ko hashobora kuba harimo aba ofisiye ba 23. Abandi bagatanga amakuru bavuga ati ngo hari abantu bagiye kuhakorera inama, ati hari ahantu mugende muha bombarde. Koko bombarde mazavuye i Bujumbura, ariko Bujumbura iri kwikoraho. Bujumbura iri kwikoraho, bahita bohereza indege iraza ibombarda hariya. Imaze kwa bombarda cyakora ku makuru dukura hariya nuko hari abaturage bakomeretse, nta musirikare wa 23 n'umwe wakomeretse, nta mupolisi, kereka abaturage nibo bakomeretse. Bamwe bavuga ko biri grave bashobora no gupfa. Amakuru yizewe rero, amakuru yizewe rwose ava hariya imbere nuko kugeza amagingo yangaya ibyo bitangazwa, ibyo bivugwa ari ikinyoma cyambaye ubusa cya ya guverinoma ya Kinshasa. Umwe mu basirikari bo mu ngabo za Afrika y'Epfo bari baroherejwe kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yahishuye akaga we na bagenzi be bahuye nako karimo kugambanirwa n'ingabo za Kongo bari baragiye gufasha ku rugamba, bigatuma inyeshyamba za 23 zibatsinda. Ni mu buhanya m'inyandiko uwo musirikari yanyujije ku kinyamakuru Defense Web kiwabo, yavuze ko nyuma y'amezi 6 we na bagenzi be bavuye muri Kongo, ibyo bahaboneye mu gace ka Sake byanze kumuva mu mutwe, ndetse akaba afite impungenge zo kuzagira ihungabana ryo mu mutwe rishobora kuzaba karande cyangwa iry'ubuzima bwe bwose mu gihe yaba atabonye ubuvuzi. Sindi kukubwira
uyu musirikare yasobanuye ko we na bagenzi be bamenye ko bazoherezwa kurwana muri Kongo mu mpera zo 2023 ubwo bari mu myitozo ngarukamwaka ya gisirikare izwi nka Vikuholme yaberaga mu kigo cy'amahugurwa cy'ingabo za Afurika y'Epfo giherereye mu ntara ya Northern Cap. Icyo gihe ngo babwiwe ko ibikorwa bagomba kwerekezamo cyitwa Operation Tiba byagombaga kwitabirwa n'ingabo z'ibihugu bya mu muryango wa SADC, ndetse basobanurwa ko icyagombaga kubajyana ari ugushyira mu bikorwa kuzana amahoro no ku mbaraga aho gukora ubutumwa bwo kuyabungabunga. Ibi bivuze ko bagombaga kujya kurwana. Batayo ebyiri z'abasirikare barwanira ku butaka ngo nizo zari ziteguwe nyuma yo gukora imyitozo isanzwe irimo kugaba ibitero, guhangana nabyo, gutegura ibico no gukora uburinzi. Ngo byabaye ngombwa ko boherezwa muri Kongo, ariko bagenda bafite ikibazo gikomeye cy'ibikoresho birimo impuzangano, inkweto za gisirikari, intwaro zikoreshwa na ba mudahusha, ibisasu bya mortier byo mu bwoko bwa 60 mm, pasiporo, amahema n'ibindi. Uwo musirikare avuga ko icyiciro cya mbere cy'abasirikare ba SANDF bageze muri Kongo ku ya 2 kwa 2024 badafite ibikoresho by'ibanze nk'amakoti adatoborwa n'amasasu, ingofero ndetse n'intwaro. Byakomeje no ku cyiciro cya 2 n'icya 3. Avuga ko igicamunsi cyo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 2 misile yarashwe ku kigo cya Sake igihitana umwe mu bayobozi babo n'umushoferi, bituma abasirikari barakara cyane ndetse barahirira kuzihorera, bibwira ko urugamba ruzaborohera. Yakomeje agira ati ku itariki 22 z'ukwezi kwa 3 2024 tumaze kugera i Goma, proto ya Lex yaduherekeje tujya Sake. Tugeze hafi y'ikigo cy'abari bavuye mu byabo Mugunga, bari baravuye mu byabo Mugunga hanze ya Goma, ibisasu bya mortier byaturikiye imbere yacu. Abasirikari barasetse baravuga bati murakaza neza muri Ukraine. Donc abasirikari ba FARDC ngo bahise babaseka barababwira ngo murakaza neza muri Ukraine. Ngo igisasu cyatumye abasirikari bisuka muri Momba, imodoka ya gisirikari cyaguye hafi yacu, bivuga ko cyari kigambiriye abacanshuro ba Agemina. Avuga ko urwo rugendo barusoreje mu kigo cya Sake cyari mu kavuyo kuko abantu barimo birukanka bashaka kwinjira. Uyu musirikari kandi avuga ko we na bagenzi be bagera muri Kongo, imodoka z'intambara bari bafite zari nkeya ndetse inyinshi zakoreshwaga zidakoreshwa. Ikindi ngo intwaro zabo ntizari zifite ikoranabuhanga rigezweho ryo kubona nijoro cyangwa kumurika mu gihe cy'uburinzi. System yo kurinda ikirere cya skill ntiyari biki bari bafite uretse kubageraho, izindi itinze ngo nayo ntiyari yuzuye kuko ibice by'ingenzi byayo byasigaye Goma. Kubw'uyu musirikari, iyo iza koherezwa neza Isake yari kurokora ubuzima bw'abasirikari bishwe. Yavuze ko ikindi kibazo gikomeye ari uko amaradiyo y'itumanaho ya Kenwood, itumanaho ryayo ryakurwagaho n'umwanzi mu buryo bworoshye, dore ko ngo mu gico abasirikari ba Afurika y'Epfo batezwe tariki 30 ikimoka, itumanaho ryavuyeho burundu mu kimoka. Hejuru y'ibyo ngo nuko
platoon za Lexe, ingabo zabanje kujya muri DRC kureba uduce SADC yari kuzarwaniramo zitari zifite ibikoresho bihagije nka pisto na ba mudahusha bashoboraga gukumira mudahusha w'umwanzi wishe umusirikari wacu ku muryango w'ikigo. Mudahusha wa 23 yakubise umusirikari wabo wari uri ku muryango w'ikigo. Umusirikari wa SANIDRC avuga ko ikindi iyo abari bashinzwe ubutasi bakoreshwa neza bakanahabwa ibikoresho bihagije bashoboraga kumenya amakuru y'uko 23 yagombaga kwigarura uduce turimo nk'umujyi wa Sake yafashe ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2025. Yunzemo ati ikibazo gikomeye kurushaho nuko nta bufasha bwo mu kirere twari bwari buteganyijwe mu bihe byihutirwa, nko mu gihe abasirikari bakomeretse bikomeye bakeneye kugera ku bitaro vuba. Umusirikari wa SANIDF mu buhamya bwe yavuze ko mu gihe ingabo za FARDC bari bazitezeho kubafasha ku rugamba byarangiye zibagambaniye. Ati ingabo za FARDC zari kudufasha ariko zaradutengushye, bamwe bafatanyije na M23 bagambana imigambi ya SADC, byaragasuzuguro ku mwambaro wabo no ku gihugu cyabo. Twabonye abasirikari benshi ba FARDC bicana hagati yabo kubera impuzangano, abandi bagurisha ibikoresho byabo ngo babone ibibatunga, agatabi na kanyanga. Akenshi FARDC yatangaga ibirindiro byayo igihe yaraswagaho, igaragaza imyitwarire idakunda igihugu. Leta ya Kongo ikwiye gushaka abasirikari bafite ireme kurushaho. Yunzemo ati nubwo igihano cyo gutoroka urugamba gikomeye ntikibuza imyitwarire mibi, nubwo byoroshye gushinja FARDC, leta ya Kongo igomba kubazwa uruhare mu kutita ku basirikare bayo no gusesagura amamiliyoni ku bacanshuro. Uwo musirikare avuga ko mu butumwa bwe na bagenzi be muri Kongo babonye amahano menshi, arimo bagenzi babo bacagagurwa n'ibisasu, gutwara abasirikare badafite amaguru no gukusanya ibisigazwa by'imirambo ya bagenzi babo. Yavuze ko nyuma yo kuva muri Kongo bakagera muri Afurika y'Epfo, SANIDF yabahaye iminota 30 gusa yo kuganirizwa n'inzobere mu mitekerereze, maze bakavuga ko ibyo bihagije. Byatumye yashimangira ko igisirikare cya Afurika y'Epfo kikita ku mibereho y'abasirikari. Yunzemo ko kugeza ubu nta muhango wo guha imidari abagize SANIDRC wabaye ku ikizi SANIDF. Avuga ko bari bakagombye kubona ishimo ariko bikaba bitarigeze bikorwa na kiriya gisirikari cya Afurika y'Epfo. Kumva ko buriya kukubwira ngo umusirikari wa Afurika y'Epfo ngo azongera akugarukire azahangaha muri Kongo aze kurwana n'intare, abaje nibo bashobora ntago bakongera kugaruka. Buriya nukuzana abashya bakaza kureba uko byitwaye. Reka rero mbashimira abakunzi b'Intare Official, mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, Uwiteka akomeze kwibana na buri wese udukurikirana.